Welcome back, everybody. You're watching Cape Rugby TV. This is the show that talks about Western Province Club Rugby. Can you believe it? 15 years now. Renzo Botman, am I right? Are we in 15 years? 15 years of talking about Western Province Club Rugby. In studio with me, Angela Arendse, chairperson of Hamlets Rugby Football Club, and Anton Kuzner, chairperson of Villagers Rugby Football Club. All right, guys, let's just talk a little bit here. You're both in different leagues now, Hamlets, but Hamlets, of course, former Super League A club. Angela, for you guys, you've got all of that Super League A experience, but one of the things that we know is that Super League B is probably the toughest league of all of the leagues, because you've got this kind of a compression of the guys from Super League A have come down to Super League B, the guys the best of Super League C have come up to Super League B, so you've got all this mixed match of heavy experience. Hamlets comes into Super League B now, or you've been there already, but you've got Super League A experience. But there's some real tough customers in Super League B this year. How are you guys feeling about the season? Ons is baie positief. Ons het baie jong spelers. Meeste van ons Superliga A experience het retire. As ons so 2 of 3 oor. Maar 90% van ons span van Validia speel nog. Met 'n paar jong under 20s en so aan wat hier gekom het. En dan ons so 1 of 2 recruits gekry van ander clubs en hulle het nou by ons kon aansluit. So ons is slaggereed. Dink jy die ander clubs raak sterker? Almal raak bietjie sterker? Almal raak sterker, maar soos iemand weet, geld is in Mamre het ons die geld hè. Ons speel maar met ons eie players. Ek gaan dit maar noem, ons is 'n gemeenskapklub. As hulle praat van gemeenskapklub, dan kan sy na Hamlets toe kom. En ons kom uit ons gemeenskap uit. En daar's mense wat met my stry en sê hulle skuld dat hulle geld het nie, maar ons probeer maar compete. Maar ons probeer ook met die borge buite vra om vir ons te sponsor, maar die mense wil nie inkom nie. Wel, hulle gaan nou dat ons gaan 'n bietjie brag oor Hamlets en seker maak dat hulle weet hulle gaan TV exposure kry. So ons gaan daaroor gesels. Right folks, if you are watching now, know that Hamlets has got ek sien daar's niks op die jersey nie. Maar ons het nie. Is hy leeg? Hy's leeg. All right, there's an opportunity for you to invest, especially for those of you that are watching the show right now if you're up on the West Coast. All right. Hamlets is looking for a sponsor. We guarantee that you will see the jersey behind me, Hamlets. So, reach out to Angela and the team. They're on Facebook. Easy to get involved. All right, guys, we're going to go to a quick game here. I'm going to give Angela and Anton an opportunity to comment. Villagers, Helderberg, these are 2 of the teams that are going to be competing in Super League A this year. Let's take a look at the first half. All right, there we go, folks. That was, of course, a warm-up match, friendly this weekend, right, Anton? Helderberg. The thorn we can't get rid of. Thorn, how do you mean? We've played them, I think, and since I've been there 5 times, and we just can't beat them. Yeah. I just don't know what the story is there. Yeah. You know, they're excellently coached and they are tough. Sure, I would say one of the toughest in the league. Just like from a hardness point of view, they just hit our players to pieces on Saturday. So there was a lot of speculation that, well, I suppose that we're all trying to get a gauge at the moment of what the teams are going to look like. But if you're saying there's your first test here, Helderberg is looking strong. Is that the picture? They're going to be yeah, no, Helderberg are always strong. Yeah. You know, for the last 3-4 years, they have always been strong. Well, they've come out strong, been at the top, and then had a bit of a rough time and started dipping down. Well, that would be squad depth. But we know what happens when you don't have a lot of squad depth. You know, they got the depth this year. You know, it's tough to say because I mean we didn't have we've got quite a number of injuries in our squad at the moment. So
And a lot of players are bought in. So, you know, like our top try scorer, Dan Aspeling, wasn't available. And then we had Andries, Jesus, I forget. Fulun, who also wasn't available now. They've been our centre stalwarts for the last 3 seasons, or 2 seasons. So, you know, they weren't available. Brad Thane wasn't available. So, you know, we've got a bit of squad depth, which we're very fortunate about this season. Yeah. But you know, you can't tell at the beginning of the side. You know, we also play 2 very soft, like tune-up games, which actually doesn't help you. You need to play these type of games, these hard games, to actually understand. Like, okay, guys, we've woken up now. It's not going to be a walkover. Super League A is a tough league to play in. So, Angela, you've played against Helderberg many times. Have you got any advice for villagers? Het gaat zwaar voor, so vat hulle maar wyd agter. Vat hulle wyd agter, but there's the answer to Hamlet's rugby is running rugby. Yeah, you're playing the Blues this weekend. Lower Paarl, and other friendlies before the first games? Ons het ons eerste friendly in Wesbank, Holland kampioen top 12 span gespeel, hulle gewen op Mamasbury. Ons het vir Eastervier gewen en ons het Vrydag aan teen Goodwood gespeel, ook een van ons opponente in die liga. Goodwood 'n goeie span. Ja. Lekker sterk span na ons toe gekom. Was 'n lekker toets vir ons om te kyk waar ons ook is. Game kan enige kant toe gaan. Ons het 5 gewen. Wat nou nie weer speel hoe het julle afgery? Hulle het Mamasbury toe gekom. Hulle het Mamasbury toe gegaan. Okay. So het was 'n goeie Saterdag, Vrydag aan se wedstryd was eintlik 'n goeie toetsloopie vir ons om te kyk waar ons volgende wedstryd na Blues is Bella, wat ook in ons liga is. So daar kan ons nou sien min of meer waar ons is. Ons nou ons eerste liga wedstryd is tuis teen Bellville. Is dit julle eerste home game? Bellville. En ek dink ons moet vir het ons ook eerste home game gespeel teen by Kuilmo gewen. En nadat het ons 4 away matches gehad. Ek weet nie hoe die Univors toegetrek het nie. En want dit is moeilik om 4 away matches veral met ons afstand is nie net het nie die impak op die rugby nie, maar op die finansiële kant van die klub ook. Want ons moet 2 busse elke week boek wat vir ons R14,000 kos om in die stad te gaan speel, om ons spelers aan te kry en ons toeskouers. Maar ons gaan maar aan met die plan, ons druk deur. Daar is 'n paar goed in wat ons in plek het om soos die meneer nou gesê het, sy werk om te sorg dat die coaches hulle beste het, die players, en dis ons en ook. Dus ek nog gesê ek wil ook 'n bietjie gespeel, maar ek los maar hy vir die coaches. Want môre word ek weggejaag want ek het geïnterview. So, maar daar is eintlik 'n nuwe ons kan dit nou sien in die leierskap dat die committees is meer besig om vir die coaches te sê, okay, doen julle job. En in die verlede het almal dieselfde job gedoen. Die een ou was die ou by die hek en die ander het gecoach en sommer dieselfde ding saam gedoen. Maar vandag se rugby is bietjie meer gesplit. Ja, veral in Mamasbury is dit nog almal die gemeenskap. Ons aflossers kom ook uit ons gemeenskap, uit manne wat gespeel het, die levels gedoen het en so aan. Is bietjie moeilik vir ons om iemand van buitekant af te kry want die manne wil betaal word en vir ons om spelers te betaal van buite af. In ons gemeenskap werk dit eintlik, ons gesien hoe werk, want as die coach weggaan, dan vat hy sy spelers saam. As dit ons met 'n swak span en ons gemeenskap, ons mense buite is ons hulpbron en hulle is die mense wat skree en hoe meer hulle kinders speel, hoe meer support het ons. Want as jy op 'n Sondag in Mamasbury stap en dan elkeen stop jy, is rugby tot na Voorkerk, na kerk tot die aand, is heel week rugby. Maar as ons nou 10 spelers van buite af het wat eers span speel en nie in Mamasbury woon nie, vat ons daai element weg. En ons vat ons kinders en hoe meer ons van ons dorp se kinders speel, so meer spelers is van die pad af, want dit is moeilik daar buite, as julle weet. Ons moet nou toemaak op hierdie segment. 'n Laaste woordjie van jou kant af vir die ouens in Atlanta se kant af, Mamasbury se kant af. Ek wil net vir ons as spelers sê man, die wat nog daar buite is. Ja. Dankie vir die manne wat al kon oefen het. En daai manne wat nog daar buite is, man kon oefen, dat ons getalle meer kan raak. Nog meerder vir al ons as ek mag noem, ons vaste 5. Hulle noem ons vir hulle nou die golden manne want as hulle kon oefen as Smilos. Ja. Want so 'n stitte is ons nou nie 'n wedstryd nie. Gaan ons jou binnekort terug in die studio kry? Dit hang af of hulle ons gaan nooi. Ja, ons gaan en 'n paar van die spelers sommer ook, captain en coach. Ja, geen probleem. Bring hulle almal.
So Angelo, ons gaan vir jou goodbye sê vir nou en dan hopelik sien ons jou weer binnekort. Ja, dankie JP. That's lekker. Okay. Right, folks, we'll take an ad break. When we come back, we'll carry on talking about club rugby. We're still going to take a look at the match between the second half between Villages and Helderberg. Back in a sec, don't go away.